Good day to all the readers and viewers. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. Goeiemôre, goeiemiddag aan julle almal. This week it's myself, Maries Leroux, and Valdi Volskink, our news editor, with this week's bulletin of our top stories, and we are picking things up with a quite different front page this week with a sports story on the front. Yes, readers, viewers, this week the roles are somewhat reversed, with me in English and Maries the Afrikaans girl, for the sake of variety. We kick off with sports news on our first page, front page, and this week we are so glad to tell you that Michael van Rooyen, Rustenburg's Rocket, has finally managed to clinch the South African Touring Cars Championship. This happened this weekend, the past weekend, on Saturday at Swartkops Raceway. Read all about it on page 1 and of course also on page 3 of this edition. Several photos of him and his family and of his team, a huge achievement for Rustenburg. Alright, then it is of course October, which is Breast Cancer Awareness Month. En ons wil nou al die hele maand 'n storie probeer doen het, maar die geleentheid was nie noodwendig altyd daar nie. Maar ja, aan die einde van die maand wil ons graag alle mense wat met kanker en veral dan borskanker in hulle lewens moet beveg, wil ons vir julle sê sterkte. Ons lees die verhaal van Ilse Edwards, wat 'n bekende is in Rustenburgse kringe, en haar persoonlike struggle, soos hulle sê, met borskanker. Sy is op die oomblik kankervry. So lees gerus op bladsy 4, daar is ook 'n kort mededeelsaamheid oor die dames by Peglery, wat ook in die kankerafdeling werk, en dan ook op bladsy 6, Job Shimankane at Tabani Hospital, their employees recently attended a function in terms of cancer awareness. Just because it's the end of the month doesn't mean it's the end of the woes and all of the things that go along with cancer diagnoses. So please look after yourself, keep up to date with your doctor's appointments, and make sure that your health is in check. Readers, viewers, our headline says or reads, a jewel cast in marble and stone, our main story on page 5. Few people don't know by now about the official opening of the new Islamic Center in Cuckoo Avenue, the corner of Cuckoo and Mayet Drive. This is something to see. Rustenburg Herald ventured to the new Islamic Center, the new mosque. We were received and we did an interview, photographs, an entire story on the construction of nothing but a marvel in Rustenburg. Do you know, or did you know, that a visit is also no problem to the general public? It's easy to make arrangements for you and your family or your friends to go and visit the new mosque and the Islamic Center, and even to have a peep inside, provided you follow the laws, rules and regulations of the Muslim community. Very interesting story, nice pictures. Read all about it on page 5 this week. Now, unfortunately, service delivery problems is nothing new in our town, maar baie kere vergeet ons die dag vir dag impak wat dit het, en dan spesifiek op van ons senior burgers. Op bladsy 7 spreek ons die situasie aan wat huidiglik by Sonskyn Aftree oorheers. Nou, Protea Park is ongelukkig bekend daarvoor dat donker dae meer gereeld as enigiets anders plaasvind, en dit is sulke goed soos die ou mensies kan nie eers hulle medikasie drink nie, want hulle kan nie kos maak nie. So dan met 'n buurvrou of 'n buurman help wat dalk 'n gasstoof het, die koffie moet aangedra word, die water vir die koffie, sodat hulle dan 'n beskuitjie kan eet en hulle medikasie kan drink. Daar's stories van 70er en 80er jarige mense wat hekke moet oop en toe stoot. Dis regtig 'n situasie wat 'n wrangsmaak in die mond laat. As enigiemand kan help, dit is die doel van die berig. Enigiemand kan help met skenkings of enige ander iets wat die plight kan verlig, soos ons die Engelse sê. Lees asseblief vir besonderhede op bladsy 7. Terwyl Maries nou praat van kragonderbrekings, iets wat baie interessant is by die Rustenburgse moskee, is dat die moskee het 'n watertank van 600.000 liter. Dit is blijkbaar 'n algemene ding by moskees reg rondom die land, om uit te reik na gemeenskappe wat swaar kry
en in Suid-Afrika is dit deesdae omtrent oral. So vir die gemeenskap van Wijk 17 en ook waar ook al in Rustenburg, as jy uit water hardloop en jy het nie raad nie, jy het nie kanne nie, jy het niks nie, gaan na die mosk toe, gaan na die moskee toe, vra vir toegang en iemand sal jou kom help. Vat jou leë houer saam, jou botteltjie, jou leë 2 liter bottel, as dit alles wat jy het, en hulle sal met graagte, sonder enige fooi, vir jou water gee, sodat jy kan ten minste met jou normale lewe kan voortgaan. Bets Wenold, 'n ou bekende in die Rustenburg omgewing, het 'n pragtige huldeblyk geskryf. Dis nie 'n huldeblyk nie, dit is 'n pragtige spoggerige artikel oor een van die oudste inwoners van Alt-Kroondal, onkel Willem Liebke, soos hy bekend staan, op bladsy 11 van die uitgawe. Moet dit nie mis nie. Dankie Bets. Dan een van ons skole in die dorp, dit is Larry's, het 'n ongelooflike projek wat hulle bekend gestel het vroeër hierdie week, hulle erfenismuur. Nou hierdie is die brainchild van die hoofleiers van kwartaal 3. Daar is foto's op bladsy 31 en dit is basies 'n terugblik na die skool se ontstaan, hulle geskiedenis, hulle hoogtepunte, werklik iets om te sien. Dit is 'n storie wat mense so 'n warm gevoel gee. So kyk na die foto's en as jy kan, gaan gerus en loer persoonlik. Larry se erfenismuur is regtig iets besonders en die hoofleiers kan geregtig trots wees op hierdie projek wat hulle aangepak en uitgevoer het. We started with sports, we end with sports. This weekend saw the Sun City GM Kazi ride, fun run, fun walk, aerobics, in answer to the well-known 94.7 Ride Johannesburg cycle race, the second biggest cycle race in South Africa. All this at Sun City of the past weekend. The Sun City General Manager Kazi Ride to fill the void that was left by the, can I put it that way, departure of the earlier Jacaranda, Kanza, Cycle for Kanza cycling race, which left a huge void amongst local cycling fans. Sunday's event was a spectacular one with National Sports Minister Gayton McKenzie pitching up, and he caused a sensation and was clearly a huge favorite among the girls. We have a number of pictures of Brett Hoppy, General Manager of Sun City, on his bicycle with the Northwest MSc for Sports, Arts and Culture, Mrs. Galebekwe Tsotso Klapi, and numerous others, dignitaries and MECs were also on the scene, not to mention athletes, cyclists and general spectators. All on our back page this week. Don't miss it. Make a note of it for next year's event. Make sure you are there. I'm going to conclude with this. I'm going to say goodbye. Until next week, same time, same place. Keep well. And just a quick reminder that our art competition is nearing its end. Daar is nog net ongeveer 'n maand oor om in te skryf vir ons R1000 wenners vir die laaste been en dan natuurlik die R10,000 koopbewys wenners wat in vroeg Desember aangekondig sal word. So moenie dit misloop nie. We'll see you next week. Keep well, keep warm, keep safe. Until then. Mooi bly en hou die sambrele naby, hoor hoe reën dit daar buite.